Danes štartam z isto zapovedjo, o kateri smo govorili prejšnjikrat, to je zapovedjo ljubezni do Boga in do bližnjega. V Evangeliju po Luku, v poglavju 10, imamo zelo pomembno dogajanje, iz katerega sledita dva nauka, o katerih bi rad danes govoril. Najprej pa pogledamo, kaj se točno zgodi. V poglavju 10 Evangelija po Luku pride do Jezusa nek učitelj postave, sprav nekdo, ki je raziskoval svet pisem in ga vpraša: Jezus, kaj moraš narediti, da pridemo v nebesa? Jezus mu reče: se veš, kaj piše v svetem pismu, si specialist. V svetem pismu piše, da izpolnjuje ključno zapoved, to je ljubezen do Boga in do bližnjega. In potem ta učitelj postave vpraša: in kdo je moj bližnji? Na to Jezus pove zgodbo o nekem človeku, ki pade med razbojnike, ti ga pretepejo in pustijo ob cesti na pol mrtvega. Mim pride duhovnik, gre naprej. Mim pride levit, gre naprej. Mim pride Samarijan, v oklepaju, Samarijani so bili tisti, ki so jih vsi sovražili, kakor eni čefuri, ampak to menda ne smem reči. Kakorkoli, Samarijan pride do ubogega, ki je na pol mrtev ležal ob cesti in se ga usmili, poskrbi za njega in v končni fazi ta ubogi na pol mrtev ozdrav. Potem pa Jezus vpraša učitelja postave: kaj se ti zdi? Kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? Kdo je bil bližnji njemu, ki je potreboval pomoč? Zdaj, iz tega dogajanja sledita dve stvari. Prva stvar je, glede na vprašanje tega učitelja postave, ki je: kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Jezus tle potrjuje svoj nauk, da pridemo v večno življenje po ljubezni do Boga, se pravi, tle gre za naša dejanja vere, in po ljubezni do bližnjega, kar je vse skupaj ena in ista zapoved. Zdaj, o tem malo bolj nadrobno bomo govorili kdaj drugič, danes si pa pogledamo, kaj iz te dvojne zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega, kot tudi iz Jezusove interpretacije te zapovedi izhaja. Namreč, kaj izhaja iz tega glede našega pogleda na človeka? Jasno je, da vsak človek že s tem, ker obstaja, ima svoje dostojanstvo in neodtujljivo pravico, da svoje življenje živi in da svoje življenje živi na dostojanstven način. Kar pomeni, da že s tem, da si, imaš pravico, da imaš svoje dostojanstvo in imaš pravico, da živiš. Ne glede na to, a znaš kaj ali ne znaš nič. Ne glede na to, kjer jezik govoriš, ne glede na to, kakšne barve si, ne glede na to, ali si pameten ali si neumen, ali imaš črne ali svetle lase. Vse je. Že s tem, da si, imaš pravico do življenja in do dostojanstvenega življenja. Celo še tako bi lahko rekli, da že s tem, da si, a niti nujno, da si rojen, imaš pravico, da živiš. Niti nujno, da s svojimi pljuči že dihaš, že živiš. To se nekako zdi nam normalno. In tle če gremo naprej, pridemo do zelo jasnega sklepa, kaj je naloga družbe. Kaj je naloga nas vseh, ki družbo sestavljamo. Naloga nas vseh, ki družbo sestavljamo, je, da omogočimo vsakemu posamezniku, da bi lahko to svoje dostojanstvo tega, da je človek, živel kar se da v polnosti. To je naša naloga. Sej, jaz kot posameznik imam pravico, da me družba pri tem podpira, in jaz kot posameznik imam nalogo, imam dolžnost, da sodelujem in pripomorem s tem, kar moram, k temu, da bi vsak posameznik imel kar se da dostojanstveno življenje na tem svetu. Zdaj, zato se je treba odločiti in zato je treba včasih celo boriti. Ne gre spontano. So situacije v življenju, kjer imamo svašta. So situacije, ko imamo velike nepravičnosti in velike krivice. In tle je treba se včasih boriti proti njim. Poglejmo si en primer iz Amerike. Videli bomo primer Maxa, ki živi v enem predelu mesta Phoenix, kar je na jugu ZDA. Tam s svojim očetom, svojim prostovoljnim delom, svojim časom, boste videli kako, na kak način, pomaga tistim, ki so glede na danost življenja nekoliko v nepravični situaciji glede svojega dostojanstva. People that come here almost have nothing. It's about a 60% homeless and 40% working poor. We want to be their stepping stone to getting back into society. My name is Max and I'm in 8th grade.
I've been volunteering 4.5 years. Instead of like being at home doing nothing, this like fills in your spare time, and seeing the smiles on their faces when you give them the food, when they say thank you, it just like makes your day. 2 or 3 times a week, and then a few less. I've always wanted to help people, and the only Bible verse I remember was when Jesus asked Peter, "If you love me, feed my sheep," and it just seemed like a calling to me. It's like good to like interact with your dad at work. I'll keep an eye on this place, and while he gets like food and stuff, and we'll come back and cook mac and cheese and toast. My favorite part is playing around with the meals and serving up different meals that people don't normally get to eat. We do like prime steaks for our guests about 3 or 4 times a year, and to see the look on their face when they get an extra plate to hold their humongous ribeye is pretty awesome. It's good to work here because you brought joy to like all the people that don't think they have like joy in their life. He's developing a work ethic. He's seeing the less fortunate and what, so he appreciates his things a lot more. He's even given a lot of his stuff to some of our guests, shoes and clothes and things like that. You should volunteer at Paz de Cristo because whenever you come here, it satisfies your heart. When you get every guest that walks past you and thanks you and tells you how good the meal was, and they know you by name and, we'll see you tomorrow, that's the most rewarding to me. Evo zgodba Maxa iz 8. razreda, upam, da vam je ta primer všeč. Nisem ga pokazal s tem namenom, da bi zdaj rekel, zdaj pa vsi na vrat na nos deliti hrano ubogim, če tudi lahko, je to vedno možno, ampak sem ta primer pokazal predvsem z namenom, da bi se vsak od nas vprašal, kje lahko je svoje talente in svoj čas in svoja sredstva uporabim za to, da bojo drugi, ki so v moji okolici, dosegli večje človeško dostojanstvo. Ob tem uvajam novo slovensko besedo, vsaj za koga, in ta nova slovenska beseda je solidarnost. Solidarnost je krščansko načelo, ki od nas terja, kot neka notranja nuja, da prispevamo od svojih sredstev, recimo od denarja, od svojih talentov, od tega, kar znamo, od tega, kjer smo spretni, mogoče samo od svojega časa, ali pa v končni fazi samo od svoje dobre volje, in to uporabimo za skupno dobro vseh. Se pravi, da damo kot to, kar imamo kot na neke vrste skupno uporabo z namenom, da bi čim več ljudi dosegli večje dostojanstvo, ki ga imajo že s tem, ker so ali pa ker smo. Biti solidaren pomeni, da konkretno izvajam zapoved ljubezni do bližnjega, in torej današnje vprašanje za vsakega od nas je, kje so tisti moji talenti? Kaj lahko jaz od tega, kar imam, uporabim za to, da bom jaz pomagal nekomu drugemu, da doseže večje človeško dostojanstvo. Ja, pri tem vam želim čim več vztrajnosti in predvsem ustvarjalnosti, pa srečno pot.